Di pualong dengue kiso kangdang wasong si non ke bukajan sedame bangso kiso penang an kangdang. Bokolia rong so pialong phere meme alam ke pho bang ke thom ko pai ke me pen apran ke jong. APHL chairman pen RTI ke claim ing ton nang pong jai kathar. Pinya birta long pen kado kavya phanta me kardum na pajreklom tangti pinya birta arjuik tha longri arlo dengua titim ke check pen akiso ahir tang rakat thang plu bajok munit ki thia phaita nangbat olong la pen hospital jajang de setlo lasong si bukazana hawar sitame bangso kiso arniwang sitame nangkang dang ke prapti ka songsi arogya multi speciality hospital bukazana long sitame se kachilang atum arniwang ta bangni pho an aphai ke le thekpon lo se kachilang ke wang atum anta nona mat ke mesi ke ong lapen inuta bangso kiso hospital long ki thike jangke avela pota se kilang doctor satum pen na pating de lapen dengua kiso kachilang atum pen setame bangso arogya hospital alo kiso kilang ke mesnajo me pon bom pusi nang chithando Perang ke atumang no doctor pen bangso kiso pen osungsi kachere meknangji lapen rongara ratum prapjing pen se kachilang ahem dam paprang nang chepotha nang pachini de hanjang nang so pen Bisnu Lekh report Kak News ডেংগু কেसेस যোৱা মোটামুটি 1-2 মাহৰ পৰা মানে খুব বেছি বাঢ়ি আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্ট ইভেন ডিমাপুৰ অসম তো গোটেই অসম নাগালেণ্ড ডিমাপুৰৰ কেছো অহা হৈছে আমাৰ ইয়াত তো আপোনাৰ মানে কেছ লোডটো খুব সাধাৰণতে নৰ্মেল সিম্পটমছ লৈ আহে যেনেকৈ জ্বৰ কাহ চৰ্দি এইবিলাক মাইলজিয়া পেইন মানে গোটেই গা বিষ বহুত মানুহে এনেকুৱা ভাবে আৰু এইখিনি সাধাৰণ ফিভাৰ বুলি ফাৰ্মাচীৰ পৰা অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ যোনটো টেবলেটছ অলপ লৈ খাই ভালো হৈছিলে But dengue fever to etia outbreak hisabe dhora hoise amar ei area tot motamoti because case load to bahut high aru hei karone etia mane apnar dengue fever ok apni yat olop halkat lole nohobo manu lage olop dhyan dibo lagibo apnar because manageable hoy bemar to enohan hoy je mane ekdom bahut kosto dibo apnak manageable hoy but early help to healthcare check up early intervention to early bostu to hoy gole mane apnar oti honkale bhal hoy ghorot jabo aram se susto hoy খুব বেশি হসপিটালাইজেশন নালাগিব পাৰে আনকি হসপিটালাইজেশন লাগিব বুলি সবক এইটোও কথা নহয় নালাগিব পাৰে যদি প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেন্ট হৈ যায় তো আপোনাৰ পেশেন্টে এতিয়া মানে হালকা পাতলা ঘৰত কাৰবাৰ জ্বৰ আহিছে গা বিষ আহিছে অলপ মানে ঠাণ্ডা লাগি আছে গম পোৱা হলে এটা এটলিষ্ট বেসিক চেকআপৰ কাৰণে এটা ভাল ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত এটা হেলথ কেয়াৰ চেকআপ প্ৰাইভেট হস্পিটেল হওক গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেল হওক এখন কৰাই লৈ দৰকাৰী টেষ্টখিনি মেলেৰিয়া হয় ডেংগু হয় টাইফয়েড বা বাকি যি সন্দেহজনক টেষ্ট আছে সব কৰাই লৈ ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাটো মানে সাজেস্টেবল আৰু মোৰ মতে আৰু এইটো মানে বেসিক কৰাব লাগে সবে আৰু যদি কিবা কাৰণত তাৰে মাজত ডেংগু পাই গৈছে তেন্তে আৰু আৰ্লি ইন্টাৰভেনশন লগালগ ট্ৰিটমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে অতি সোনকালে ভালে হৈ যায় বিশেষ একো নাই এতিয়া মানে সিম্পটমসমূহ কেনেকৈ অলপ জনাব নেকি সিম্পটমছখিনি বেসিক্যালি আপোনাৰ জেনাৰেল ফ্লু টাইপে আপোনাৰ সিম্পটমছ আহিব মাইলজিয়াটো এটা কমন সিম্পটমছ থাকিব ফিভাৰ থাকিব অলপ লগত মানে উইকনেছ থাকিব আৰু আপোনাৰ ব্ৰিথিং ডিফিকাল্টি বা আপোনাৰ সাইনোসাইটিছ টাইপৰ প্ৰেজেন্টেশন থাকে খুব বিশেষ এক্সট্ৰিম প্ৰেজেন্টেশন দুই এটা হাই ৰিস্ক কেसेस যাৰ আগৰ পৰা আপোনাৰ মানে ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে সেইবিলাক পেশেন্টৰ অলপ ব্লিডিং এক্সট্ৰা ব্লিডিং সিডিং লৈ কমপ্লেইনছ থাকে বা আৰু কিছুমান অসুবিধা থাকিব পাৰে আদাৰৱাইজ বাকি মেজৰিটি কেसेছত নৰ্মাল ভাইৰেল ফ্লু যেনেকুৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ সিম্পটমে লৈ আহে মেক্সিমাম কি মানে হয় এইটো খুব ভাল কথা হদিলে আপনি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি ট্ৰিটমেন্টটো বাৰু লব কিন্তু ফাৰ্স্ট এন্ড ফৰমোষ্ট প্ৰিভেনশনটো আৰু নিজৰ প্ৰটেকশনটো আঁঠু বিষৰ পৰা জ্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে তাৰপাছত থাকিব নোৱাৰা হৈ ইয়াত গুচি আহিলোঁ গুচি আহি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আকৌ এদিন গুচি গৈছিলোঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ তাৰপাছত ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত ভাল পাইছোঁ ট্ৰিটমেণ্টত এতিয়া মই ৰিকভাৰ হৈছোঁ কথা আজি ওলাইছে মুখৰ পৰা কথা ওলোৱাই নাছিলে কথাই ক'ব পৰা নাছিলোঁ নাই যোৱা নাই ইয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ বহুত ভাল তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আজি কথা পাতিব পাৰিছোঁ মই 27 তাৰিখে আহিছিলোঁ আকৌ 29 তাৰিখে ঘূৰি আহিছোঁ আমাৰ 3জন এডমিট হৈ গৈছিলে
তাৰপাছত ছোৱালীজনী ভাল হ'ল, মাকে বেলেগ কাৰণত এডমিট হৈছিলে। মই মোৰ ঘৰ চিলনী জানত। হয়, Nilimu Asapo. Jot job pina dulu. Memucut mana lah dengue kisu bangge kaci parjan bang kaprik masih lah blood kikom pot platelet kilo platelet pidet pada pihak aku nona mana lah celar boy masih kaim pro ke dulu hai boy fis tame aku non anda mana celang bom lah. Perang namanya son pesen keman asan dong. Do nili supi apok lo akleng siapa lah bangke hoptai sido pen masih be ponder lo. So pikan lo keman bangke dak. Wrong actually ke dengue kisu bangke first bangke lah medical test kurinang po dengue jongsi positif pulote ilitum ciri bambi nei kedo kita hem rit sitame cipang thir nei an por sitame la lang clear rong lom la pen kangram pin ni hai hui sitame ilitum kado gawe cipan si ya cipang thir pen tomon pabut plot lote ansu se ilitum rong rup sitame Bokolia rong supia long bhomtar ni anikang samapor ihum kapasang ko ka bike attack meri hing ki klo jok bike ka chatha poso so banghini aprang dam ji jonglo Bokolia rong supia long bhomtar ni anikang samapor ihum kapasang ko ka bike aphan meri hing ki klo jok bike ka chatha poso so banghini aprang dam ji jong bon ta ko pai ke mia jokalang dum aprang joklo Ganesh Bonik akulata dung bike pasang ko ka hoti somarong amikar Tensong rong pia bang mirhing ari ke klo pensi laso phere meme alam klang কেনেকৈ পৰিছে মই অহাৰ লগে লগে ইয়াত গাড়ীটো ৰখাইছে না গাড়ী ৰখাই কিনি তাৰটো নিজে ছিঙি গ'ল আৰু আপোনাৰ গাত পৰিছে নেকি ইয়াত লাগিছে ন আপুনি কেঁচুৱাটো লগত আছিলে আপোনাৰ শ্বৰ্টটো নহয় মানে কেঁচুৱাটো আপোনাৰ কোলতে আছিলে কোলত থকা অৱস্থাত তাৰখন পৰিছে মানে কোলত থকা অৱস্থাত তাৰটো পৰিছে তাৰপিছত আপোনাৰ একো হোৱা নাই ন একো হোৱা নাই ঠিক আছে হ'ব ক'ত ঘৰ আপোনাৰ এই টিচনগাঁও নামটো কি আছিলে টেনশ্যন ৰংপি কেনেকুৱা পৰিছে তাৰটো আমাৰ দোকানৰ ওপৰতে নতুন ঘৰ এখন বনাইছে তাৰ ওপৰত হঠাতে আমি বাহিৰত বহি আছিলোঁ অলপৰ কাৰণে গাত পৰা নাই হঠাতে তাৰ পৰা খুলি আহি ছিঙি জুই মানে বহুতে জুই ধৰিছে তাৰ পৰা পৰি গ'ল পৰাৰ পিছত মানে লেডিজ কেইজনো আছিলে পাৰ হ'ব ধৰিছিলে অলপৰ কাৰণে সিহঁতৰ গাত পৰিব আছিলে নাই আমি জানিব পৰা মতে এজনৰ গাত পৰিছে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁ ৰক্ষা পৰিল তেনেকুৱা গাত পৰা নাই কাৰেণ্ট কাটি দিয়া হৈছে পিছতে কিন্তু গাত তেনেকুৱা পৰা নাই বাইকৰ ওপৰত চাইকেল এখন আছিলে তাতে চাইকেলখন লগালগ বগাই দিছিলে কাৰেণ্টৰ হেৰি লাগি কিন্তু মানুহৰ গাত পৰা নাই তেনেকুৱা মানুহৰ গাত পৰিলেতো আৰু মানুহ নাবাচিব কাৰণ কাৰেণ্ট আছিলে তেতিয়া এতিয়া যিহেতু আমাৰ কাৰেণ্টৰ লাইনমেন কেইজন আহিছে চাই আছিলে বৰ্তমান Kedamtang pai ni phai thomkia pra isi arani APHLC teripia sahe mate meipu jai kathar abuhalong APHLC men pen RTI ke claim ia phuthak pherangkia me ingnipon Pherangkia mayalong APHLC maipu jai kathar asang hokaning je pona tengke pinnang an amoni ratum APHLC men pen ale UNC RTI alo kejo Lapen tangka donation ke hangdo pu niletum joy pen birta arjulongsi kewang jilang arani Lapusona sai madua bang puta ke claim credit jia phansi pachini pong Bangso RTI ke claim penajok niletum APHLC songalong nongno doko kason Lasi Karbi longara da phan ka pachini ponji ning ke hangke APHLC men pen tangka ke hang lapen RTI aloke jok do pulote niletum songalong ke claim back abang patum aridak mate signature awe pulote kipi kedeng dunde de jia phansi chuneng pong RTI hin pulote APHLC dunmeipu Rajesh Tiso lapen rap chunbang je kiterang atum aridak awe pulote kedeng dunde de jia phansi pachini pong Angso pherang ke amayalong APHLC General Secretary Sir Kiri Rongphar APHLC Law Secretary Samson Terong lapen Rajen Temungatum chetongdung Ajirding kluipen niltum arjulong pomlo komadni atum Nitum APHLC a men NC APHLC a member pupi neche krongpo office bearer lo pupi neche krongpo amat RTI job po lapen ke
donation hang dampo titi pusipu la penajok nitum APHLC tum thang bak be son lo nitum thang bak be si nitum anong ijuno da dolo nilitum chirilo ahok nitum APHLC tum son klema ta APHLC atum bangke claim klik the APHLC amena ki endun atum bangke claim bong la sinon nilitum thihek pen rat aphan kapachini ji puranang litum panang ke hang ia theke pini pen apara ke Karbi Anglong ba along kaprek asor sita West Karbi Anglong tame di Mahasau tame Maha Plain District tame nitum APHLC pen jong si RTI kipi ba donation ke hang ulotang te lake nilitum authority ki kipi power kipi ke claim non pu kipu halatum asohi thek longan si rat majok seta donation na nang pido nai lapen RTI seta nang deng du nai ba reply seta nang pinai RTI reply nai pinai ta lan se nang pinai ni tu asohi don te lapen lawan so apu thak nilitum ke claim ke non pen ke nitum officially si che bat det lo nilitum a vice president Rajesh Kiswa ke hai alangli supervise dun po alangli claim dun po la pen ke alangli sohi la pen ke inut asohi do yela hala bang ke jeki terang assistant secretary lo la RTI na choba assistant secretary Jackie Terang asohi donan po lapen ke kalite Rajas Tiso asohi donan po la banghini asohi jongsi a signature thek long lote la angle APHLC pensi la ke RTI ta kipi pura nang litum chini nang po lapen donation se ta ke han puta nang litum chini nang po lapu hello lapen ke hala donation ke hang bang ason ka prek do thulan RTI ka dia bang hala bang ke donation ke hang bang ke la ke ilitum of finance secretary do Dhoniram timung la ke hai lapen treasurer do Rajesh timung Rajan timung ke hai alang litum asohi si hala donation ke hang jong jong bang ke do po the RTI pen bang pulotan te la ke edum a vice president Rajesh Tiswa ke hai aso signature donang po kalite assistant secretary asohi alangli Jackie Terang asohi donang po la ansi APHLC unang litu hok nanji upete kachikrong thap atum do opportunity tum pini la so alam ningjenang ko la si pini pen kapachini la alam thi pen Nilip constituency angkang koilamati pen ke hello kilometers in koiso se inglong ahawar ke do aradatum ar niwang lapen aninkan ningkanta asonason kaching thura sembon kilong dunde lapen ke phodunde pen loksi bining pen ningkan pharisi so se artata lithu etno bonta non kwana porsi jonghong thunang langma pusi ronga sora hin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan karju ningkan isile ing thang wakta lapu thak thak lapen election le haideta iphonga teng Bang thu keliga prang rong asura tuma phan ke than punalam akedok akithua teng pulote chomadak memese Inglong upper day room lokhiram rong phar arong ahwar puke ongdum aratum kachini atum lapen ke damlong tangatum si ke ong lapen ke theklonga bangaling sidame hadak ke do ahwar aratum kosungsi ke do ke thakma lapen kosungsi ke dam ke bangma kuana ke sung kuana ke joy lapen Karbi Anglong district arta ningkan toksikia pahini so se claim that pen kuan hadak cutting thua simbon le luma labang so birta harti kilang pen nang litum chiniji pinang ana phom pen lo nilitum inglong hawar ki doprong atuma phan towar nang salam pipa metha lapen rong parai hara ki kabja phan memuchot adelong nang kim pitha sung ong lo
la pen duk thu ong lu puak phong apong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang aphan tuning report sita me nilitum ka tuning report alam ke lam ke jo asongsi manrong ason la sinona phong ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Bukazan LAC Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin la pen nilip MEC Pobito Rongpiat Maphan Inglong ki duk kelak ara ratu maphan ki pitekang alam chak cepapleng vek tha pusi bindo rong phar sem sing rong phar la pen rong ara ratum ning cepati pon rinti dong same pinyan same ni tom phan aki joy mate abe pin lang ati aki sung lok sing tum la so dilom same chitong nang lang mi thang rat pen rong men la pu kan wang same for pak si ni tum chipunai lo la pen chiklem lo pimpo patang po la pu chilat bom lo sitame mingkan si long same la bang so check dilong ikim same mingkan si same nang edu ni phan oversight with lo mingkan si long ni tum batai ki thom bag la pu repairing bom silon same subi bom lo atumye same ni tum claim la atumye same tum claim lo mane wak lap no mangi la thu thai velu la se ni tum ka chuni ri du ni bang la lo ye council rakiya to phan akinang sot ka chuni ri bang ke ala tum phan lo mane ala tum ni tum apade ko mara da phan same nang lang nang ji da pe nang lang vek nai athe ni tum akisung lage hipik binong lo la bang so di long pen one is same tum kisung same chang nang same CM same alang li same nang lang lo wang lo alang li same hasu same chakang ni sena di long same nang klem bi pon pu lo sta non nge pe na por mate arni same dam lo ding lo same pinyan same alang li same nang chaka teng pen nang pa pleng bi tek thelang la si non abang ge alang li phan same doctor tu ya rong ham same ka chmi ri abang la lo alang li non la non barikha chala por ni to ma kisung alang same nang thai long lo la si non ke wang ji so por ma same alang li la bang so di long same mi sen bang alang li na ki ye phan si alang li phan same tu ni pon thak nai tum apare gum likram hawa samil sana thago apuanga ahin taung no to wa bang ke asi development bang ke kalong apre claim ulo ta hai domini tami puda ni tum nile apare gum hawa na bang ke non kita to bang rang jing chu hawa sai kan to wa kan jing lok ta ni to bang rang asi da bang so to wa rap jin kan ni tum chai namo momin pan sami chini lo la pen ka bang no Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang pan sami chini party lo bang so to wa ka cha plan na pa plan ke dia pan si chini ni tum rap ho kan dami chini party galang Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ki parlo angkang apar langsome pi arong amikar pitor lekthia hem PMAY ja hem so kidam tang suri hinira krenar cap pen crazer cap aninkan pen ke kema hem ningkan pli pho pleng that anta patang pipeda birta neletuma pherang ke pitor lang ni pen birta nang pali Digital India lapen pariwartana sarkar Karbi Anglong District CEM Dr. Tuliram Longhang ke japona sarkar ingtang kring pen ke japona parahut apar langsme pia long sarkar pen ki pia hem PMAY ja hem so ki kim Peter lethia hem code number lake AS 1661671 hapwal lapen laso hem so ki kim pibe katum supervisor Samsung terang ke langsme pia hawar mozari teron arong amikal lapen Timothy teron ke langsume pi hawar risak thepi bina sing teron arong amika ancho takali nilip development block VDC chairman arputa kikhita abang phut alang letum bengalong bata hini tangka vukpila pamat ahem phua phan ari pachipar pula non ke nikan pli phoso se pleng etapita nilip development block gram sevak bimal milik BDO Juli Terangpi AE Tanuch Tanmai Mahanta atum adimaklong dam hahedat amat ahem rot anujok parjap prokamat pangram su anwetlong lapuson kidu kelak arat atuma phan kelang kapaching bar dunang ji arpuke dovek abangpu nilip MAC pobito rongpia hin penta thangnat asai deng confident pusi ke phobek ahem abangpu pen therang tiang no nangning jedu Samson terang pen muthi teron hai gala mystery ke claim nan bang gala dak nili tum rong si le hai tame la paisa ke en ben anjoy ne si la tum nanak patang hek sedal hai paisa en bata he nian at lo tame kamang ke chun sedal a hem bang na patang pi pe de at le hai paisa bataya ne lai tang paisa bang bata he ni lo ke lai ta no na kiche bang ba malata nó khi bang phải biết rồi cái bang là
tumbang ke la nang ke dang tame bata hini lo he na lang ke patang pu bom lo he ke pu ke tame patang pi peda lo Nanti nang pila la teman pu juga. Tang we nei patang pu no. oh matha ke la pu lo he na jong si nang patang pi nang patang jong si neng hang bate nang patang pi nang pu pia lo di hen dang chin ji ding da Kedam tang pai pai ni phai thom ke pra isi arni lakhain kora trok Duarbagori MSC constituency ke parlo lakhahini dolamara angkang ka kozan mate kai pholang so picnic spot along pini ko hora soil conservation division atom pen chipatar piponsi soil conservation department hin pen WDC PMKSY 2.0 scheme pen self help group la pen beneficiary atoma phan check keron po Kohora Soil Conservation Division along DO Didol Kachipahim Pupona May along Kohora Soil Conservation Division along Arrangers Sonjoy Gogoy Penajok Aluhi Pachinipo Lapen Bang Swame Puthak May Kipalam The Jai Pondo Bang Swame along Karbi Autonomous Council Soil Conservation Department IEM Prabhat Chandra Tarwa Hinpen Self Help Group Lapen Beneficiary Atuma Phan Tangka Kelong Dun Pen Ale Kapedu Thek Japan Lapen kheti ke claim nangji aron lapen government pen ki pipon scheme puthakta kachetong don arata phan than tekangsi aning parung po lapen chekeron ponlong ke local MSc mate education EM Richard Tokbi lapen Karbiang no autonomous council CEM Dr. Tuliram Rongha tum kabor I pena joksi kichun luputa meya long pen kacharu pajerpo Pini chekeron meya long group inkora pli self help group lapen bang thom kebra truck beneficiary atuma phan check pajerpo la swame along pinnang an ke the ke dinga tum chetong don si me along RDP du Duarbagori pen rangsina be report kat news awareness kam nil tumbang ke hala alang tum phan selel group tum phan edi isi awar sai ki pipon ke rapondu PMKSY pu central scheme lo soil conservation kohra division under Ladakh arong rap tumphan selel group tumphan pinana kirap awar sai pilo kumane ke pigari en lo kumane ke therang thak sen lo kumane ke vermi compost mane multi lo kumane ke horticulture aneng hangal tum selel group tum chonglai lo laswate ingsinil tum pen suring ko rapopo alang tumphan kirap awar sai la PMKSY scheme benal tumphan pipon lo Ladakh bangke ilitum Kaching honne Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha sar alang li leadership pen se lahenil tungki claim long lo la pen ladak homosti long nangli ro bangke dak local MSc mate Karbi Autonomous Council long EM Education Department in charge Richardson tok biya kahai alang li kabori pen jok sedak na le lo nilge department in charge sa hisab labang suwa program pichu nahi po masi dang na chitong don lo rap pen chingki lo pinaan awareness chipiti kang lo Mui prang la so scheme pen stami pinangal tum selel group ni marli tuma group bang pinangan success ko mui prang ching tur pon po buseneng the pon lo ini Ladakh selel group kadu kave 40 plus do busenili fan nang fan alang tum kumane ke isi kumane ke hini lason facility la tum long product lahai component kapre do lahai component pen selel tum long pot Kedam tang pai pai ni phai thom kya pra isi arni APHLC Dhansari aro Amepu Mohan Singh Tokbi lapen ari sangho Bikram Rangphar Jersong ningtia tom pen pherang ke amai ka petopona birta kat news asai malong birta nangle Alang li tom pen bang somaya long ke jongpon ke kedam tang hamrena long ASDC mai doboma hod ASDC kongchun bang Johnson be pen APHLC Amepu jai kathara phan jongjung karbok pona pothak ningjepo Political party along ke political alam hei huisi ningje nangji la personal jongjung a phan ke jong pon thap karbok pon thapara ke chok che pusi pherang ke maya long ningje po kedam tang ASDC movement ahura son he misi party ka prek pulote chekak nang ko kajat ke nona por ke claim nang nona prang ke messenger phanse political ta claim ponang chiputa pherang ke maya long ningje pon thu Lapen solar project Karbi long ke wan long ke chekoy dun thek the Lapen halapu UCC long ta chekoy dun thek the nitum ke pusi alang nitum pen ningje ponthu media long thek long lo je XEM Johnson be ke hai alangli
aprang ke la an mane lam ye te nong li la SDC hut mangke dudun joy la son si te long dudun joy masi a vastu bangke SDC bangke weird la son a weird lo people ma hasot jointorong BCCM lo MP lo haso ho jointorong bi bang a solai bom holo le itu Karbi Anglong Autonomous Council up to parliament la jointorong bi lo la so hut hang ta lang li bidisore pinde la joson be gai la la masi state haso ho si long log ya bole he la so bidisore pin thek the ba ki bidun de join ne masi jointorong bi ta kaprek apa anathu sui fit amat state ke long log ya pata autonomous state along le det lo lama si Karbi Anglong arat tumbang sung ret nong buan tak sung ju de det lo lasi lahai langdam pulute non lang le bangke ang hojing putu ret mane lamning je tu pik la kunane ki chirip da madim dota hai alang libang kunane muni doji ki toy bang doji ini kini je re gali alang lege ini lamning je pina muni si non mega obhar lamning ta non menge ni tu masar sar je ka thar fansi direct ke tek la puja lasi nona por hut ke lasona manga avidar nahi polo ni tu matha bangke athe pima nona por ke la opposition tun an alignment do bom holo non chingrum bom apor holo non bangke laso hosi regional party hiang si lason ke chesor sar ke chiputot manpeng chipitek the putela bangke chok chidet po nili ki punam kan tum pubang la helo ahok lo alang listame joson be ke tame kedam tang EFCC ahut ke chesong no EFCC along ke nut a chesong pin polu si chipulo alang tum chesong lo hala so hut Karbi akhayan phan pang rum lo no so phan pang rum lo parung pet pen hala bang so hut nikar ke phoke lang tum chari chalom lo hala nikan ke pho chari chalon bo mahut chi tame Karbi Anglong tani tumta khai kang thim pupen hempre kang thim long nang ji la pen hempre kang thim ke long ji a right do ni tum pima protang te 244A article long ke ni tum phata Karbi Anglong phata autonomous state ke long ji pu arai dang to pitan do pu alang ni tum ninje du ta ave nasi alang ni tum ta ahok pet kaya pharmacy card jablo autonomous state sinang dekpo autonomous state apa sini like claim putang te la autonomous state ke hang begi along si na chipa ogdung si but RD na pidesi bidi sore na pidesi alang di phanta chuning li poning lo hai alang li bang ini tum amai pu ibsc president amai pu jai ka thar sar aphan personnel ke attack bang ke ning duk pigan lo je aprang pen alang ni tum nage claim SDC kaskom na pen SDC pen CPML hot ke charbo asonson personnel ke attack a policy bang ge alang tum cheteng ne melo bosin ni le tum ta puduning tum athe ne personnel che attack ra neng batang te non ke chari bom BJP sarkar don se alang ni tum ke ahok pet regional party pu che krong batang te alang ni ton si jong du neng le ke chok che ke le non la solar project airport la pen new land settlement policy tong ho ke uniform civil code la pen chu kedam tang la mudi ke bang hota autonomous state aputhak lam ning ye den mate memorandum proposal pidin to alang lahai hoi si alang tunge oppose du nang ma bosin ni tum EPSL si pen ke alang ni tum han mane arguing tung mate jong du ning tum sitamela non
APSLC non nagi thurmi mate party kimia phansi amek nang chibidun lo lage gupilo mane ang part agency claim wrong ma potani tunge matha thume Tangtenan malam sopora phan birta mo ing tonic sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihena mo phet puthot birta long wang thuik long. Pini Hamren Bhomtia Hiti Hong Parla Long Driver Association Hamren Head Branch Atum Anso se Jakong Kache Perang Pon Thujia Pan Pini Puthot Song Along Klembang Pu Arpu Kimi Kachepek Parpon. Arpu Kimi Kachepi Pon Amaya Long Driver Atum Keklem Kedam Nangji Kopipi Arisim Donangji Lapen Koson Aot Adur Pensi Kedokit Hak Nangji Ma Abotha Kachethan Kachimum Parpon. Maya Long West Karbi Anglong Driver Association Amepu Khorsing Teron Dihen Rimbang Donation Kramsa Tum Chetongdun. Pini Driver Association Hamren Head Branch Klembang Puatum Arpukimi Lake Meipu Khorsing Terang Dun Mei Puatum Emmanuel Tiso Dhoniram Ronghang Lapen Babu Senar Kong Chunbang Longki Ronghang Rap Chunbang Atum Dhoning Tikathar Babu Tiso Lapen Robin Marak Sahem Chunbang Borim Tiso Lapen Mohon Tiso Bangrum Chunbang Ananda Rongphar Joy Singh Terong Lapen Kamal Be Pachathang Chunbang Atum Samuel Terang Bikram Hanse Narajan Be Lapen Amal Singh Be Atum Henlong Pini Arpu Kideng Atum Anta Song Arona Teng Pen Semedeng Si Methang Arpu Kacheklem Pangcheng Pon Lasi niltum West Karbi Anglong Hamren Driver Association Head Branch ahin pen niltum pini induction program deng ponlo bangso induction program long mesen niltum pichun ponlo bangso niltum pini president niltum central Aprang President Central Long Damje posi niltum pini President Puthot Akimi stame niltum ingwai pono alangli hello Khorsing terang niltum pini President Akimi stame ingwai pono lasi jasmet niltum pini bangso induction program kapidu ponangkok lakelalo je niltum gari kasolai korte atum don pustame niltum joyke jokphan pen kedo kedam punon lapen rat akera punon niltum joyke ni phan pusi niltum jasmet pini induction apromalong arpu don asai stame niltum chepek ponlo mesen pen bangso apromalong niltum la akimi abudi keseng pon thu mate kachelar ponar pulong kaduwe dak obi pen executive angbong anitum bang thom kepra pho abang phu dolo je executive abang bang krip ho bag dolo lapen ladak obi mate office bearer ar pu bang nitum bang koi sonsi nitum chi thik ponlo lasi kaduwe la bang koi pen bang krip ho la so abang phu tum sin tum la rat akisung ponon association akisung ponon nitum kache raponya phansin nitum pini branch hin hamren head branch hin pen nitum sem jong bori ponlo nonil to maximum home flick kebra phog dui non dakla running boy na pen driver bang ta sona taxi driver bang ke bang flick kebra pho bat si dolo Silong along ki kempon Karbi Hemtun Guest House non ke bangji Chitia Chikloni Phai Krahiniarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pensi Impu Ponji Labangso Karbi Hemtun Guest House Kangpupon Amayalo Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangmang Laban Khasi Hills Autonomous Council Chief Executive Member Pinelet Singh Siam Aton Tache Dongdun Jipusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nonghang Pen Birtana Pali
Citi ni phai siar ni samai langso sainik school kelonga pothak raratum ningkarong ningkang sam chekhang isi samai langso ara thurpak pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga phan kachoro pazirtang Labangso kachoro ke pazirda malong ke Japon samai langso town committee chairman Robinson Rongpi samai langso sakti kendra Professor Rongpi Lapen Core County Constituency Mandal Committee Vice President Alina Taropi Lapen Pinang An Manpeng Kedo Ara Ratomta Bangso Karjo Amayalong Chetong Dun Pinpur me Samay Langso Ara Ratomaphan Manghume me Kaching Thura Sayamo Kaike Nakimatha Pon Berke CEM Dr. Tuliram Ronghang Sar ke Charipon ke Mesen Ang Theklo Puta Samay Langso Ara Ratompen Kachoro Pon Padu Lasong si mini stadium ta kedam tanga pura hot nang pipon. Lapen non ta sainik school nang ki pipon thuke ningarong chipi vek nang chiputa pen nang an ardatum kachuro pazirpo. Itu samelangso area mate angkang tem samelangso angkang. Nilitum labangso ada Karbi do boro do komia do ini tum cinggu pen labangso samelangso apaan labangso sainik school jitu Karbi Anglong Autonomous Council leadership chief CM Tuliram Ronghang labangso alang leadership pen MEC EM tentang lo MLA jihai itu alang litum labangso tim hoi pen cipaduk pun ada ni samelangso arat pan labangso sainik school nangawan Kotsi ini tum ladak council sistem ini tum banglo bang penalang li pan CM Dr. Tuliram pan alang pan sami tum karju padu pan so langsung kan tabangso sama langsung bang lalu 14 long 14 sih lo mesti bang Parti hoi tungnya bang ma nang litum rat langsung hawar rat sama langsung hawar la penda odak parti claim bang pu bang tum konten sih sekap kita sih tum ladak paling tenal kilongnya pun ning thi pon ke lalo anang Dr. Tuliram gitu na ping nang alang na thanu na ting tutang ke no ning beng ken tutang ke bang sus kan pangting pon tender kami kon bang so patang nama kita kan alang kan kami ning thi perfect lo na bang masuk Tangte pinya birta bangke kang tonik lo.